kurukale yung korama abira sana kiri mundata tuwe za wono gotenga nga tuwa ndo tuwa beka marunze seruto manya gotoy gali yomuliro nga nimeweka shilingi milioni 300 gali yomuliro kwa gajine loan okay ni ntu una aba Kenya togo kunyakana igota ligendo mondara gotenga ne fe babono na nyerete no borie tere cabinet ya ngo sema tienye karansite e cabinet ye decision ye cabinet ye tiri esema tienye karansite egitange kiringo gali yomuliro ngote na yarenge konge iwe muntu tete konyerusi ne bitina tete kolete se egesa kukyo mugusi na ende kala tuwa ngabara ya 20 na bato gatete ebintu byeto birese rongo rwagusi bitigale chipare yo speech genda to kobekwera mitali ngaruto toete ebine bintu bya bangu tume serikali yarengo tuwa tete nga iko bikora korwa tumanye koru another plan yeji para chinya yikobeko ese county yetu cha Kisii ni county ya Nyamira university no ene kore algo cha Kisii karana alingo mo chairman Olo Society of Kenya ndiye member ya Council of Legal Education ikara babo mbi babo office ko mboli kana tete nge university ya Kisii ikesa ujomu bisi ya konyeka university ko kiabo nyoru into konyeka lakini into iwane tenga ndoliro jikuita banga toisanikire ne campus Nyamira tokatenga bono once twanyansire odo ujikobeka pressure kurubunge ekombi ye budget ese jafet nyagundia bikarasa chibesa jibe ko jinyinge bone chikobeko ese university chinda ekiara sobe kuri 300 million ese university idalibesa wono nyoro je madianyoro kwa Kisii school 100 million in a school. What about a university? No matter the budget here, no matter the budget here, Kenya University.